napokon nakon 12 godina vraća nam se Premier Liga na mokri dolac, sigurno da možemo biti zadovoljni što smo dio toga svega, i sigurno da ovaj grad, ovaj klub, ovi ljudi ovdje okolo sve su zaslužili ovo što se dešava u Posušju. A što se tiče same utakmice i očekivanja, naravno dolazi nam ekipa Sarajevo, vrlo dobro znamo tko su i šta su, šta znači u BiH nogometu, tako da maksimalno respektiramo ekipu Sarajevo, ali isto tako što se tiče nas, mi ulazimo maksimalno spremno, koncentrirano i ja vjerujem da bez obzira tko god dođe u nedjelju na mokri dolac, da će moji momci dati ono što se kaže zadnji atom snage i da ćemo mi pružiti jednu dobru utakmicu. Sad, da li će to biti dovoljno za nešto više, to ćemo vidjeti. Kažem, uglavnom, drago mi je što je se Premier Liga vratila. Ja se nadam, opet kažem, da će publika doći što većem broju, da podrže ove dečke, jer oni to zaslužuju poslije godinu nešto mukotrpnog rada. Sad smo tu da uživamo, ali isto tako moram naglasiti da ne želim samo da budemo prolaznici u Premier Ligi, sigurno da nije lako, tako da ja vjerujem da već od nedjelje da ćemo mi krenuti sa jednim pozitivnim ishodom i pozivam opet publiku da podrže ove dečke, da uživamo, a sad kako će završiti vidjet ćemo na kraju. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Kao što su rekli šef Ćorić i Leo, drago mi da se Premier Liga napokon vratila u Posušje, jer Posušje kao grad i klub sigurno to zaslužuje. Što se tiče utakmice same pred Sarajeva, sigurno da nas očekuje dosta teška utakmica, svi znamo šta je Sarajevo u BiH nogometu, sigurno da su jedni od kandidata i za prvo mjesto čak, ali kažem, mi kao ekipa moramo dati sve od sebe, to kao kapetan sigurno mogu poručiti da će momci dati svoj maksimum. Idemo na pobjedu, igramo pred našim navijačima, našim ljudima, nadam se velikom broju gledatelja. Idemo se potući s njima, kažem, ali u sportskom smislu te riječi potući, naravno, i nadamo se pobjedi. Sigurno da će biti teško, ali kažemo uz maksimalno zalaganje, sigurno da i ostvarimo. Vaša pitanja? Za trenera, kapetan je već nešto rekao navijačima, očekuje se velika posjeta, u nedjelju bit će lijepo vrijeme, koliko će vam to značiti za vaš klub? Sigurno, ja sam par puta i ovdje naglasio da Posušje je jedan pravi sportski grad, pravi sportisti i kao što sam rekao malo prije, ovaj grad to zaslužuje. Naravno, bez njih nije isto, tako da u nedjelju očekujem njihov doprinos sa tribine, da podrže ove dečke, da ih budu ono što se kaže uvijek 12 igrač i ja vjerujem, kao što je rekao naš Laki, da sa njima on će dati ono što se kaže 150% i da ćemo sve učiniti da dođemo do pozitivnog rezultata. Naravno, neće biti lako, ali kažem opet, uz njihovu potporu sa tribina, ja vjerujem da možemo doći do pozitivnog ishoda. Ovo je možda dobra situacija da što je Sarajevo, možda ste reći u dosta velikoj krizi s obzirom na ispadanje od Moldavaca u Europi, poraz domaće ekipe tu za City, jer ipak je to ekipa koja ima kvalitetu prije svega napadačko dijelo. Pa je, gledao sam sve tri njihove utakmice, što se tiče tih utakmica u Europi, sigurno, malo su tu igrački kada, nisu još kompletirali, ali ova zadnja utakmica protiv Tuzle City pokazali su da su na dobrom putu, da imaju jedan dobar igrački kadar, koliko vidim i Bodul i Bagarić su u rosteru za u nedjelju, ali isto tako po meni njihov najbolji igrač, ovim putem moram naglasiti, je moj veliki prijatelj Goran Sabić, gdje sam ja imao priliku sa njim raditi 2 godine i već na ovoj zadnjoj utakmici protiv Tuzle City vidi se njegova ruka, tako da od Sarajeva očekujem jedno goropadno ovdje, sa vjerom da dođu do 3 boda, ali kažem opet, mi igramo kući, mi ćemo sve učiniti da i pokvarimo te račune. Ja vjerujem uz jedan maksimalan pristup momaka sa potporom s tribina da mi možemo doći do pozitivnog ishoda.